Marijan Šimatović također iz Gospića. Evo nam i pozdrava kapetana Benišića i Kanjuka. Prema Badrovu nije prošla na drugoj strani vratnica Pavlića. Stola iza Jurlina 1-1. Kanju za Prgomet i Brani Luketin. Stjepan Perić, odlična reakcija, Čekova za Prgometa koji je Brani Luketin. Jelocić može biti jako opasno, Jelocić, odlična reakcija Juretića. Jelocić, Jurlina je sam. Horvat prošao kroz noge, ljevica Horvata brani. Nešto ekstra se treba dogoditi. Evo sada jedna pogreška Ovisina iz prilike za Prgometa. Prgomet brani Lukić, reprezentativna jedinica iz Zorana Primića iz Skvera. Jelocić, Kanjuk za Mudronja ubira Smatica. Jelocić može biti opasno, nova velika obrana Marije Lice. Možda prilike za Dinamo preko Čekol, Brani Luketin, pa Prgomet na odbijena lopti, Prgomet preko Dinamo. Znači je moglo biti jako opasno, može biti sada opasno na drugoj strani. Velika obrana Hercega, pa okvir gola. Nema pomoća. Napad Dinama na drugoj strani preko Prgometa, Prgomet ostavlja. Ne smiju izgubiti loptu ni pod koju cijenu. A može biti sada opasno Perišić potreba. Ivica je ušao u najbolje godine za kucam Bača. Perišić odlična lopta na drugu stranu. Kustura u pagu obranio Herceg. Horvat i Postružin. Potisna lopta Postružina za Horvat. Lijep dribling, pa novi lijep dribling, sada može biti jako do još jedna ulic puta. Juretić. Nekako se Dinamo nadao da će zaditi od 40. Grbeša, ravno Luketina. Postružin prošao Grbešu 1-1, može biti vrlo opasno. Juretić na drugu vratnicu, nema puno se. Možda prilike za udarac, ušao je Penava za Kanjuha. Imate da nekog favorita, vidim bi mogo Hrvatske, možda što se vratara tiče. Samo vidimo sada Horvat još jednu vrtnici prošao, stavio za Jurlinu, dobra obrana. Marija Hercega. Triumfa u ovom dresu. Jelocić ljevicom potreba. Pa ostavio za Čekova lopće Juretić. Postružin, vratnica. Juretić, prilika za Horvata, još jedna koji može odlučiti u posljednjih nekoliko minuta. Evo sada penal, velika prilika za puca Dinamo. Brzo, 3 sekunde, Čekol, sekunda, Kanjuk. Nema udaca. Ovisin je prvi finalist prvenstva Hrvatske u 2020. godini. Prošle godine kad je bila na jednu utakmicu isto je završila 1-0, ali mislim da ove godine imamo više za žaliti nego prošle godine. Mislim da smo odigrali stvarno odličnu utakmicu, puno bolje nego doma i
da nam je nedostajala samo ta mirnoća u završnici i da prelome utakmicu malo ranije. Čestitke cijeloj ekipi stvarno. Sad odmah malo ćemo profeštati lagano i spremamo se za finale.